Audio Jungle. Présentation. C'est Monsieur Volk. Okak Volka, Enchanté. خوش حالم، Enchanté de faire votre connaissance. خوش حالم بناسينت، Permettez-moi de me présenter. ريگم بيبدا خوم بناسينم، Je m'appelle... ناوم، Qui est ce monsieur, s'il vous plaît? تكا ام بريزا كيا، Je voudrais faire sa connaissance. حەز دەکەم چاوم پێی بکەوێت، C'est mon collègue. ئەوە هاوکارمە، C'est mon ami. ئەوە هاوڕێی منە، Fais connaissance avec mon ami Tom. تۆمی هاوڕێم بناسە، Je suis content de faire votre connaissance. من خۆشحاڵم ببینینت، Nous nous connaissons de vue. ئێمە ببینین یەکتر دەناسین، Comment va votre famille? خێزانەکەتان چۆنن؟ Ils vont tous bien. هەموویان باشن، Depuis combien de temps êtes-vous ici? ماوەی چەندە ئێوە لێرەن؟ D'où êtes-vous? خەڵکی کوێن؟ Je suis de... من خەڵکی، De quelle nationalité êtes-vous? ئێوە لە چ نەتەوەیەکن؟ Je suis tchèque. من چیکیم، Je suis français. من فەڕەنسیم، Êtes-vous seul ici? ئایا ئێوە لێرە بەتەنیان؟ Êtes-vous marié? Célibataire? هاوسەرگیریتان کردووە؟ سینگڵن؟ Avez-vous des enfants? مناڵتان هەیە؟ Où travaillez-vous? لەکوێ کار دەکەن؟ Je suis étudiant. من خوێندکارم. Qu'est-ce que vous étudiez? چی دەخوێنن؟ Voyagez-vous beaucoup? گەشتی زۆر دەکەن؟ Je suis ici en voyage d'affaires. من لێرەم بۆ گەشتێکی بازرگانی.